أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu shawwal ninya hijra sankalo tanna bisunyo mugani fulanai miladi nasaro kajate bafula ani mugani duru sankalo nani na bisunye o muganai ambe dawrabu masjid raja wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية. أن سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد سمنا سلمة ما تشيدن كفر مصر على كتامنا كسب تشيدن تقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر في الرجال. مسلمة تقول لك وشيدة ما دوندولا منا أو مسو أو تكفو قرآن كنو كمي تشيو بكفو قرآن كنو تشومي تشيو ككباريا كتشايا كفو قرآن كنو تشومي munna an ka muso ka kofo manca kurana kuno cogola. qalat salimata ko lam yur'ini minhu jata yawmi illa wa nidahu ala al-minbar. ko ale nin kuma foyi ma ale soro fo dondola ale bobo min kalama doro atilo be ciiden ka weleli kanna minbari kan. ale kan nin kuma ani dondola ka cu ale ka abebo min kalama ciide min bari ka bake ka weleli ke ka mogo wele. qalat salimata ko wana usarrihu sha'ri o yasura le bake ka kumpenye akunsigi penye falafaftu sha'ri akwale ciiden ka weleli kamme doro alayya kunsigin faranyogonka. summa kharajtu ila hujrati min hujari bayti. o kofe ale ka so yoro do abora kana ka so yoro do la mana yoro minni mishirin ka suru. fajalitu samui indal jarid ko ale ya tiloke tamaro bolo do tumbe so in ka ale ya tiloke o yoro la. faija ho yaqulu indal minbar ko ale ya suru ciden bake ka fo minbarika ya ayyuhan nas ako hada maddu inna allaha ta'ala yaqulu alakum masammin kurtalendo ako
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. دونك كوتشي دنيا نيفو ني حديثا أبي أحمد كونو والنسائي أن النسائي حديثا يمبو. فقوله تعالى ni ala ko mana la nyine munye ni bunkasi ni hadisa nati mana salimata tumama ko cide ma munna aw musoti an kote fokura na kono komi cew ko be fokura na kono chokomi salimata ni fo cide ni dro ala ni aya jigi kamuso ni cew ku be kofo aya in kono ala ko masamin koro talendo innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati دليل على أن الإيمان خير الإسلام نيدل ليرنا كل من يعني إسلام يتكلم وهو أقص منه لمن يكرر له كتم إسلام يكر لقوله تعالى ألك كما قصوا مسامن كرة لنو قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن يقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم برسمعنا نتشيد موكو أو لمن يرى ألا كو تشيدن كافوية أو ما لمن يفولو دي آيا فودي كاو سلام يرى لمن يرى ما دعو دسكون كنو فولو مي أبنا دو أتمي مؤمن بي سلاما mais silama bete mu'mini ba fo ninde ma bainahum umumun wa khusus mu'mini be silama mais silama bete mu'mini yede donc doni ko ko nunun ye kuma wude ija istamaa iftaraga waja iftaraga istamaa ko munun be silamiya la dina la nu farala nyogonka u korobe bo nyogon koro mais nu kelen fora yorola doyimbe do akono ni limaniya fora adron fora yorola silamiya donna kono ni silamiya doron fora yorola limaniya donna kono menu farala nyogonka silamiya be tafsiri kenema barawla limaniya be tafsiri kono na barawla korobe bo nyogon koro ola jibrila ka disa yo banganye tumama ayi chide nyininka mali iman ako cide mali mane munya ko al imanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tumina bi qadari khairihi wa sharrihi jibril ka disa en limaniya ayo tawsini kono na barawi ako ma mali islam ako al islam an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu as-salah wa tutu zakka wa tasum رمضان وتهز البيت من ساسا إلى سبيلا جبريل إسلاميا أيو كروفو كو توسيري كنما باراو ولا نوفر لا نيغون كلمنا بي كروفو توسيري كونونا باراو دلا سلاميا بي توسيري كنما باراو لا من نكلن فورا يرولا دوين بدوا كونو ألاكو إن المسلمين والمسلمات سلام موسو ewa silama cemo ana musomo balmo ne anye nin fana yambe faida do soroya tumami ala yere tumbe cewu ni muso fa ya damina jumanna cewu buna useminu yetembe ko nonu na nyogona ma ko jiya dunka usisa ani mogo munun be jiya dunka ulla dege ayyuha sayyidati asayda wa ayyuha sayyidatu wa sayda ako ba damina muso de la kana cewula silamiya sariya ta toye silamiya sariya ba damina ce de la rijalu qawwamuna lan nisa o ko fi abena muso fo me jiya dunke usisa ani karamo munun be jiya dunke ulla dege ko ba damina muso de la folo kana cewula har na yi nyon soro yoro mi be muso de bilanye ka cewto ko fe sigi yoro la ba fo cew ka wuli muso ka sigi nimbeye de ka ce dogoya de ko ala ka qur'ana to ye ci den ka risa to ye muso bonya lendo de
mi silamiya sariya la ye cɛ de bila muso ɲɛ ciden ye cɛw de bila muso ɲɛ hadamaden ni e ye ko dɔ cogo o cogo e hinɛna cogo o cogo e ye mɔgɔ hakɛ dɔ cogo o cogo e tɛ se ka hakɛw dɔn k'a labɔ dɛ e tɛ se ka hakɛw dɔn ka ciden bɔ ala ko innal muslimina a ko silama cɛmanw wal muslimati ani silama musomanw donc ni ye silamiya ta ye fɔlɔ wala o de y'a to n donna yɔrɔ min n jɔra ye parce que innal muslimina wal muslimati bunkasiri ko nin y'a yira n na silamiya ni limaniya tɛ kelen ye burusumɔgɔw ko al limaniyara ala ko ciden ma fu ye a ma limaniya dɛ a y'a fɔ dɔrɔn k'aw silamiyara limaniya ma don aw dusukun kɔnɔ fɔlɔ mais a bɛna don a tɛ mɛn fasalabahu li imana fi sahihaini bun kasiri ko nana buhari muslimu kono la yajini jani hina yajini wa huwa mu'minu har bi abaka de silamiyan limanati kelenya ako ciden ko hadisa do kono buhari muslimu kono ciden ko jeniya kilate jeniya ke abara ka mu'mina to adusukun kono fasalabahu li imana fasalabuhu li imana wala yalijum min zalika kufru bi ijma'il muslimin fasalabahu li iman ciden fule kan limaniya mina jeniya kila akoy be jeniya ke wakati min jeniya kila te jeniya ke kalimuna to adusukun kono ako ciden ye limaniya min mina jeniya kila la te me ota yira fana ko jeniya kila e kafiri bi ijma'il muslimin kafiri fana te silama do limaniya de minana ala jeniya wakati jeniya kila te jeniya ke kalimuna te dusukun kono me kafiri fana te bi ijma'il muslimin فدل على أنه أقص منه نيدل ليرنا كل من يكركرين كتمه سلاميك كما قررناه في أول شرح البخاري دون كسر كوكو عليه وسبتي تشومي بخاري كسره دامنا لا دونك لمنيا أن سلاميا تكلني دونك هذا مدام بسكا كيت مؤمنية هي سلامة سلامة هي ميت مؤمنية o bɛ se ka kɛ mais n'u ko mɔgɔ o mɔgɔ ye mumini ye o ye silamɛ ye donc silamɛya ye ne min ɲɛ a yɛrɛ kɔrɔ ala ye a ye seeri kuma fila fɔ ka silamɛya baara bangalenw kɛ silamɛya ye o de awa a cɛmanw silama cɛmanw ani silama musomanw wal mu'minina wal mu'minati ani muminu cɛmanw ni muminu musomanw minnu dara ala la donc ni ya yirana ni aya ya yirana u tɛ kelen ye silama cɛmanw ana musomanw muminu cɛmanw ani musomanw wal qanitina wal qanitat al qunut huwa tatu fi sukun silama ewa cɛman minnu bɛ ala bato ni mafantiya ni sabati ani muminu muso ani muso minnu bɛ ala bato ni mafantiya ye sukunu ye mun ye ka ala bato ni mafantiya ni hakili sigi ye amanu huwa qanitu ana al-layli sajida wa qa'ima yahjaru li akhirata wa yarju rahmata rabbih qanutu yede ka ala bato ni mafantiya ye ala ko qur'ana kono ako yala mugo min be ala bato su lerun wala na be sujudi ka ala ye abe jo ala ye yahjaru li akhirata na be sira la kharanye ويرجو رحمة ربي نابا تيجي على كنما جيجي قال تعالى لكم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون alako fengo fembe sanka bolon fulala be ala de tay fengo fembe duma ko lolon fulala be ala de tay e wa bebe ayre majigala e kala bato alako qur'ana kono ya maryam uqnuti li rabbik wasjud warkay marakin alako maryam fanama ko maryam itigi ala bato ika sujudi ke alaye ika uruku ke kafara uruku bagawla وقوموا لله قانتين ايا وركن لكو اي جو عليه ني باتو كلاويا وي ناو سبتلندو فالاسلام بعده مرتبه يرتغى اليها اسلام يقف مرتبه دوبه اسلام يقف اسلام يبي يلي كتا اوما ني كرا اسلام مرتبه دوده بي كاسلاميا يبي يلي كتا دي
abe islamiya be yele kata martaba jumanna huwa al-iman limaniya summa al-qanut nashu anhuma o ko fi qanutu kalabato ni mafantani sabatiye o be bo islamiya ni limana indela islamiya de be folo o ko fi limaniya bena o ko fi qanutu o be bo islamiya ni limaniya de la donc nunu krowe wasadiqina wasadiqati tinya tigun chema tinya folau chema ani tinya folau musulman haja fil aqwal ninye kuma kanye mana ce munun be tinya fo muso munun be tinya fo fa inna sidqa qasilatun mahmudatu tinya fo ye jogo de jogo mi na tanunendo ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لم تجرب عليه كذبة في الجاهلية ولا في الإسلام نندو كوسو سيبو دوبي مغوما دليكا أولوكا غالوندو جاهلية لا مغوما دليكو غالوندو سلامية لا ومغو بسيبو لا جاهلية لا وتغال وما غالون تيغي سلامية لا وتغالون تيغي وما غالون تيغي وهو علامة على الإيمان tinya fo ta man sede do kata hada maden kalle maniyama mu'miniya ta man sede ya tinya fo kama anna al-kadhiba amaratu ala an-nifaq komi ni galon foli fana ta man se kata munafiqiya ma chogulu tinya foli ta man sede kata limaniyama kamo ka limana yiranna galon foli fana ta man sede kamo ka munafiqiya yiranna ومن صدق النجا أو نمغو مغو يتشنيا دي فو إبه كسي تشنيا فو بي مغو كسي دي غالون فولي أبسك حدا مدين كسي يرونين كلي ميل اللبا نبالو للاينو في بيتوالا مي تشنيا فولي نيه تشنيا فو إيا فو وقت منا كو بسك جليا إيكا مي كوفي إبنا أهيرا سرو ومثاليا من كابو بن مالك كهديسا جمع درو mogo munun tora tabuka ka kelayin kofe munu nye galon tige ka wujura fo ka galon tige chide nyu toye me munu nye tinya fo yedde won soro a wakati mu mogo saba me ala nana ka aya jigi uluka kibariyala aya min be kala fo ka tallagara fo ala yere ya fu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu masadiqin ala yutanu fo ala ko mu'minu ayesira lanye akake kafara tinya bahoka me munu nye galon tige ala ye aya duguma kankarima gele aya jigulu ka kibariyala munu nye galon tige kisira wakati me tumame ala ye aya ujigi ka chinya tugu bariya munu nye galon tige ala ye kankarima dani la jaba gelende fo ulu tanofe chinya fo balimo kisi debe chinya fo lila wariyato chiden ko alaykum bisidiqi akum bawma aka tinya fo fa inna sidqa yahdi ila albir parce que tinya fo le be hada maden kanda kata hera kele dema hera dema wa inna albirra hera fana yahdi ila aljannati hera fana be hada maden sama kata aljanna dema tiren ko iyyakum alkadhibu wa iyyakum walkajiba awa mbawma aya yero kuroshi galon fo le mare fa inna likajiba yahdi lil fuzur galon foli fule abe hada maden kanda kata bara jugu dema wa inna lil fujura bara jugu fana yahdi ila an-nar obe hada maden kanda kata tasuma dema wala yajalu rajulun yasduq wa yataharra sidqa mogote wuli ni be tinya fo iba nyini fana ka ke tinya fo lai hatta yukutaba inda Allah siddiqa fo ala ebe sebe ala fe ko tinya tigi tinya fola mo be tinya de fo ka kuma wala ni be kuma fana iba tinya de nyine ka fo ewa ibe sebe ala fe ko tinya tigi wala yajalu rajulu yakjibu mo te wuli fana nabe galon tige wa yataharra likadiba akakula nabe galon de nyine ka fo hatta yukutaba inda Allah kajaba atet katon nina abe sebe ala fe ko galon tigana
ebe sebe ala fe ko galon tigala de wala balmu ni nunye jogo de ala yu tanu de hadisa yu tanu de ciya fole nyode fo kutuba alhamdulillah temena ka juma temena balmu ni islamu cella jebbi mo min ni ko temena ina ce abe ko fo nyenyuman ka ciya fo hari ni ciya ba yereka o ka dogo mo la bide a kelen kele beta kuma dabiri de pour ka dia a yere la lebe kisi cogomi ube alete jalagi cogomi kata kuma be dabiri kata be yelema kata be fo nyi juguka mu'mina jogo ute de mu'mina jogo ute ya ayuha alladhina amanu kunu qawamina bil qisti walau ala anfusikum ila akhir aya alakum mu'minun ake ayete jobaga ngana yuye nitile nyade hari ni etile la yecinya fo tora bi kade cinya inde fo walau ala anfusikum al walidain wal aqrabin aw li walidain wal aqrabin itile de hari ni tilenya na tora be yere de ka ube na tora bi bange bawo de ka hari na tora bi balma suru ka e ka tile ka cinya inde fo wa idha qultum fadilu walau kana ja qurba ala ko nabe kuma yetile de hari ni kumai na cinya bi balma suru de ka ayetile min ni jogo nonun de tununa silamu ni nyogon ce be la marahim rabbi fo mo kelen kelen mo min ni ko ba yere kan na ba cinya fo nye nyumanka bi aka dogo de wala hadisu fihi kasiratu jidda hadisa munun na cinya fo lila ka hada madon nyamariya ni cinya foye ani ka cinya fo litanu o kacha kosobe hadisa munun nana ka galon lagoshi ka galon foli lagoshi o kacha kosobe de wasabirina wasabirat ke munun be sabali ani muso munun be sabali hajihi sajiyatul asbat ni nye sabatili mugo sabatili njogode wa hiya sabru ala al masaibi ka sabari masibaw koro wal ilmu bi anna al muqaddara ka'inu la mahalata ani yere kado ko ala fule ka min latige neka o be kede kuma tola kumbe chogo tola wa talaqqi dhalika bi sabri wa sabati wala ni yere yado ko min fule kan ne sorote ni nye ala kala tigede fuy tunte se kan nimbali nate ne soro ni ye nindo ibe sabari ibe sabati wa innama sabaru inda sadmatil ula men nanko sabali fana masibani balawu ayi goshi yoromi sabali be ko yoro de la de balawu yi goshi yoromi sabali be ko yoro de la de ay ashabuhu fi awwal wahalati sabali ka gele yoro juma ni ko yi soro depuis wakati folo sabari gele manyo o wakati de ko yi soro wakati ni me ka sabari he o ka gele de hari chaman ka sabali ni ko do tunaka abai tilaka kuma bela folo ka tilaka ke wale bela folo ko fe na tara miri de abe sabala be sagi ai sabali nyumanto e sabali la halam min ka gele ibe ko la wakati mi yere dro ka sabali wakati o yoro de ka gele sabali kalite sabadi ro koy asabru ala tatillah ka sabali ka alabato fulo ka gele de ni sabali te alabato te suka kede fajirila ka wuli ka boy ka dilanka kiya sallijita kana misirila ni sabali ta te suka ke koy tile ka fari to mi sisa salli fana tile koro ka wuli kana misiri segere ni misiri ka janni sabali ka te suka ke la sara kana misirila tile ka kala ni sabali te suka kede sun fule ambora sungalo minna ni sabali te ite se ka sukoy sabru ala tatillah ka sabari ka ala bato sabaru kalite fulana sabrun amma shiyatillah ka sabali fana ka ala soso ye ka toy geneya ni sabali te ni ma sabali de geneya ni ndungo de ni ma sabali muso nyuma ya Allah ayre la bile ala kan kisoma ka toya ka gelede wali nafolo ye se soro ibe se ka taranki foite boala mote bo kalama min be se ka sabali ka to ya manja de
parce que ala soso be yen ndungode ni ma sabali te se kala soso toy wode sabali karte fulana sabra mashatillah ika sabali kala kuta ye katoy sabali kalte sabana wa sabru ala aqdari llahi almulima ka sabali ala kala tige diminon koro ala kala tige diminon la tige diminon ado bebo ala yerefe hada maden su sheko tola ka kodo bilika wala tige bora ala yerefe ka sabala koro ala kala tige diminon do be o sababu be boy nyogona damfen do de la kana ima o be boy nyogona damfen do la kana ima ka sabali o fana koro nunu de sabali summa ba'dahu ashhalu minhu wa huwa sidqu sajiyatu o kofe sabali kofe min bena beno fana fo me bunun kasiri ye koreya ke kata muso do de ka hadisa sahlen do de ma na ko sabali ye de balawi soro yoro folomi ko yi soro yoro folomi sabali min ben na pake ani sabali min ka gele ka teme sabali be ko yoro de do ni muso yi hadisa sahlen de do muso yin den do de sara den kada ye kujugu muso yin den sale amase ka sabali den fatuli koro abe kasi abdusu kasira abe kasi fu abora ka sokono kana jo aden ka kaburu de la abe kasi kiden temena muso ina bake ka kasi kaburu la kiden ko muso ma ako sabali ikadu min fulen ni ala ye tare fenya ye mimina ala le tare fenya ye mimina donc ika sabali iki ka saranyini alhafe muso ko cide ma ko ile ka anni akonto de min yenne sura mi soro de o de to be ni fonne min yenne soro o mi soro de mais muso intado ko cide ndo de parce que cide ma jigili sababula cide tumbe sebo chela ni dunando nana ni te cide ndo anaka sebo te bonyo na iba fo de muhammad ibn abdullah ya jonye ube cide nya jonye ba yirila parce que damana ciko ya do tunta le bolo comme mo mi sisa ni e wanna folo ni doni soro la dorani mo to te kelenye ni doni soro la dorani jamani do soro doro ale ni mo to te kelenye ana to ho ha ho atato ho ha ho asigle ho ha ho adole ho ha ho o sisa ntawde inna li allah akbar itato allah akbar isigito allah akbar ijoto allah akbar ciden tunto ede ale tunte do sebo chela hari ciden ni sebo nana kasiga kana makono na bena kuma do fo sigiro te labbe ciden ni ale nana jama be sigiro yoro be yoro me drobe ta sigiye jama be yele makanye sama naw be sigira kanye sinni yoro de ma kwanka ni sigi yoro de to ciden na ale nana kofela inde ni sigi yoro be abeta sigiye jama be yele makunye sama ciden tumbo o cogo de lambali mo donc muso in tunte ciden do tuma mi ciden tara de doko muso in ma yennin kuma fo minye alaka ciden do de muso in tunta muso in yesira min ana ciden ka sudu dala majigi fulana juman sorola ama gardinge soro ciden ka du dala an wanya fo cogo mi ni min do na doro o be gardinge uta kana gardinge uta ke imanyo ikumbe ciwo kana garde wonta ke ninde fama ewa marali kala drone hari ni doni kama minye doni jamani sorol sesa drobe garde wonta garde tunte chide ka du dala ama garde soroy awa ko chide ne kuma min fuye ntinti do de ne sabarila chide on koy inma sabru inda sedimatul ula ako sabali ye koyi soro yoro mi be sabali o yoro de la ko sabali bete ni koyi soro yoro mi de dro be sabali o yoro de la donc a fule ka korea ke kato o hadisa de ma na ko inna ma sabru inda sedimatul ula sabali be ke de masibai soro yoro mi dro be sabali o yoro de la folo sani katila idala kauni ikakola o ko fala ko wal qashiina wal qashiat
القصو السكون وتمانينة وتودة قصو يمني سبتي أني ما فانتي أني هذا مدين كتي لا فيرا والوخار أني سبت نون فولي وكلن كله فولا ربو كان يرولندو كما كله علي بسكة تشيكا فوفو شو سبب فوتو ناني نيكو يكو بفو كامور ولا بيجلي يايما والوقار ولما سبتين وتودوا أن يرمجين ولهامل عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته من بنا نقصوية وعلى نسرنا دبنا نقصوية على نسرنا دبنا نقصوية يادو عند لك فانكو الخوف والقصو وتكلني خوفيه يبشك سرافين دوني ميتو دويره يتادو ita bonya fana ibe sira fendo ye ita do ita bonya mogo bena ewa hada made ebe sika kungo kono na ita mato ibe sika kungo kono fenye kungo kono fendo ye kungo kono fe ita do yere akabare munye yala kungo kono fe minda kwa jugu hada made mauba majugu hada mari yetodo minni eya ye chogo dora dro ibe sirani kasuru ita do fen sugu min do abe min kay todo me niya yedro e ma delikaye aye cogo ibe siranye me ita bonya fana khawfu yendinde me qusu ibe sira fenye kasori ba bonya fana wodi to ala ko inna ma yaghsha Allah min ibadihi al ulama ala ko munum be sira ala nya ka jowna doni ke bagon doni ke baga be sira ala nye abe ala do abe sira ala nye ni ala bonyali fana de ta fara bonyaka qusu yeninde abubu khawfu de la khawfu labande benake al qusu bun kasiri ko abe bo ola ako ala ko ako qusu ولهامل عليها لخوف من الله تعالى ومراقبته من بهذا مدم بلا قصول على يسرنا أن نيبادو كوالا كروسي لبيكا ودي بي بلا قصول أنا نهدي سالم كنو اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكونوا تراه فإنه يراك ألبتو كمي نينيا دبي على الله ni ema ala ye kado koni ala nyabe la ni kalli mana ma shama kala bato ka ke komi nyabe alala kalli mana ma she o degere ma ado koni ko ala nyabe ela donc ni nya wala qasin wala qasirat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati ke munum be sadaqati bo ani muso munum be sadaqati bo hiya al ihsanu ila an-nas al mahawish du'afai alladhina la kasaba lahum wala kasiba sarati boye munye kanyuma yake kata mogo mununye haju tigunye nu la fulendo barada tu bolo nu beseka uyere makunya na bonaye wala kasiba barakela fana tu bolo nimbe barake kana duma يوتون من فضول الأموال تأتى لله وإحسانا إلى خلقه أو نون تغلا مغون نمغول لا فلان منون فلان ني حاجي تغو منون فلان ني ايري مكوبو يكن نفولو لا تومين بتو اوكوفي إبادي نونما ني على باتوي أني كان يوم يكي كتالا كدام شوما وغالي ثبت في صحيحين أثبت رب بخاري مسلم كونو سبعة يجلهم الله في جله يوم لا جل إلا جله كيدن كم مقالة ولون فرا كو على بود دعاء سما قرو يوم القيامة دو من نسمتين على يرك سما دلالنده دو بافو لا رسول كسما دو بافو أي كوالا يرد بسما دو دلاي قيامة كنكا فذكر منهم كيدن يافو مقولون فرا لا الرجل تصدق بصدقة akom mogo na ye sadaqati bo aye sadaqati ni sadaqati doye faqfaha aye sadaqati ndogo hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu hari akan ewan numa nyemim nafaqati kini mbolo mado ni la nyene munye aw jolendo sisa aw be aw sigilende sisa ale ya bolo kuru
mimba akini na kasarakati ta kadama mimba numanda itado yemindi kake gundula kake alakama donc ni sarakati bosugu cirenya mo wolon fula munun fo kube alaka suma koro nin tigi bula akera ceo akera musoy wasaimina wasaimati ce munun besu muso munun besu قال سعيد بن جبير من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى وسائمين وسائمات سعيد بن جبير كو أكون مؤمن يسونغلو سو كدافا يكلي سبا سو كلو يبدوني آيالا ce munu ye sumbagawiye muso munu ye sumbagawiye sumbaga cemaw ana musomaw ni mo mi ako mo mi ne sungalo sun ye tile sa kalo tile sa bayasu idonna ni aya kono walamma kana sawm min akbar al awni ala kasri sahawati tumami sun kera femba do de nabe hada maden deme ka dobo ika sahawa da ika negela sunye fem munun be fembo hada maden ka muso negela sunyu ubelebele ba do de كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من ألاك تشيدنيا فلاك تنونا كشباكا يا معاشر الشباب من ستا منكم الباءة فليتجوز تشيدن كو فنان كو جما شيب من يكفرو يفرو ده كما نياسراش تشو ده ما تما بنباجي نينكرا فنان كو مسلمان منو فنا be no ba fo kulu be kalanna nka kalamma ba fen ya nyininka kom musomani juman kanyima iki ka kalam kontine ube ka furun ako cirinyi ni hadisan minate kan yesi cemanu ma ko musomani fana sembala musomani ni ye ce soro ewa kalan kani bali ka furu ma de ni yere ya don bese ka furun ka kalam bese ka kontine hera fer Allah heraka ni fula bese ka fara nyogon kay koke ni fula te se ka fara nyogon ka kalam bila ika furu de fondan ka ceman furu de kanye auma fondan ka musoman aye furu de wala to yese usal fawzan yinenka ko muso doko ale ka kala pura ka diplôme soro ani aka furu cedo bora anofe ka furu ale be juman kani ako ce nyuman kausa kalan sugu bene diplôme ba kere sorla cogo ako ce nyuman kausa ako fuyi te se ka ce nyuman aram place muso ako ce nyuma ko soro kausa kalan kontine ce nyuman kausa diplôme sugu be ako ni be se ko fula fara nyogon ka ifuru ka kontine ka kalana ni te se ko fula fara nyogon ka kalanto ka furu ya masara saba fona ka jama ni sebe mo mi nye be se ka muso furu de fa innahu aqaddu lil basar muso furu de be ce abi inyaw jigi kabo wali musuma wa ahsanu lil faraji muso furu li de be ke sababu ki ka kulusi jalani kan nyefela tanga kabo wali musuma ومن لم يستطيع أو تيدن كوني مغمي ما سيسرو كمسفرون أكوي كم منك فعليه بالصوم أكو سنشايا فإنه له وجاء سنبك السبب كدوبو إكان نغيلا كدو إني جنياو نفونجي وبك السبب كدوبو إكان نغيلا دونك أولا تما من ننكرا سا ka fo sunde ye fenye nabe fembo hada madenkan negela komi cidenya fo cogomi ode yato sun ko fe ala yere bina mun fo munum bu kanye fe lawtanga sunye mo de me bagade wala fonan ke munum ma sesoro e sera furula ima sesoro ka furu sun chaya aw do be se ka fo ko ne kalo tile sabasu tene be su wala misala almasu me harbi foy ma bonne kan negela ay sun chaya de fo aka do boy negela a chaya de ko sobe kanata ni yere yado kalo tile sabasu tenen solam salam sa so ma fembo etala kalola tuk tile tani duru tugu nyogo nay kasu tile muga tugu nyogo nay kasu ni sun chaya
ciden ye min fo aka kuma ute wuli furado do sunye furade na be dogon hada maden kan negema ka do ni jere yace o tuma min nin kera sade ka fo sunye fembele bele badore na be fembe hada maden kan negema na saba anyudu karabada wala akaka akafo sun kofe ala kafo wali hafijina furujahum wali hafijati ala ko ce munun bo kanye filaw tanga ani musu munun be kanye filaw tanga ay anil maharim wal ma'asim illa anil mubah mana ce munun bo kanye filaw tanga kabo haramu ko mani junubu ko ani musu munun bo nye filaw tanga kabo haramu ni junubu ma nuka halalate kuka halala koni daga har mu yere tanga kaboma kama qala ajja wa jalla kuma ni alako ayawire kun alako wallazina hum li furujihim hafizun alako ulude do ni ala tumbe mu'minu jogon fo ako ulude de nubu kanye felaw tanga illa ala ajwajihim fo ka furmuso aw ma malakat aymanuhum ube uyere bolow ye jomunum mara comme islamiya jom mara min tumbe donc wala ala ye mu'minu tanu munum bu nyefelaw tanga kabo haramu ma fo u furumuso doro ule bedda ka furumuso de la ani bolo ye jomunum mara aw ala kun nunun tigala mo fa innahum khairu malumin dum ewa jalagite nunun ka e yere ka furumuso har ni mi yere mina kabo la jalagite ka yere ka jomuso mara le har ni mi yere mina kabo la jalagite ka فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ايوا ني مغم ني فنوري ني سا ني كم مسوته اوبي كا جو مسوته ني مغم ني فني موري ني نونو fe ki kan lawa bo ola ki kan nege boni oyesa ida yadara me ka furu muso ta foyti ka wala e ka jo muso marale ta foyti ka wala me ni mugom min temene ka furu muso la sa itemene ka jo marale la kata nyana bo yoro were ulutigla mo de mo yadan tumi ni aya doni ke bo be ko da mado istimbatu ka bola comme anta yoro la aya imbe suratul mu'minin da kono imamu na safa ya istimbatu ka bo ala ali isminai iyere kam tilonkeke aba haketo ni ka cheyai fokalla wajibo yere la ka damu sur kala wajibo yere la haram imamu na safa ya istimbatu ka bo yande akwala ko ibese ke ka damu boy ka muso de la ibo ka jom marale ni ka muso de ka jom marale te ni ka damu nyini ni boli ke yoro wore la ya dara yala e yere ka simunai ka tilonke ke ni yere furu muso do jom muso marale ndo haramu do iya dara haramu do awa muso kontora furu uya haramu yali bonni ayala kontora furu a haramu yari borani ayala yala ye muso min furu kontara la ika furu muso do iye muso min furu kontara la ika jom muso do wa iya dara ye haramu ke yo fana boya kontara furu haramu yali borani aya kono e yere ka tilonge keni yere ye foki la wajibo yere la a haramu yara a borande ni aya kono ni aya wa qawlu ta'ala ni ala ko wajakirin allah kathira wajakirat ke munumbe ala ko suma kosobe ani muso munumbe ala ko suma kosobe anni abi hurairah radiyallahu anhu karisa min abi hurairah malaka je kabama qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashiru fi tariqi makkah ko dondola ko ciden tumbe tama makka sirala utato makka fata ala jumudana unana kulu do de be makani bari na ce ba fo jumudana unana kulu inna fa qala haja jumudanu shiru fa qad sabaqa lil mufarridun awa cidin ko ni kulu nye jumudanu de ayetama kelen uye mugo dakata herawma qalu umal mufarridun uko cide ma kelen ye juman fanay qala sallallahu alaihi wasallam jakiruna allah kaseera wa jakiratu ako ce munumbe ala kosuma kosobe ani muso munumbe ala kosuma kosobe nunu nye mogo dakata herama ce munumbe ala kosuma kosobe uye mogo dakata herama muso munumbe ala kosuma kosobe uye mogo dakata herama wa qawlu ta'ala ni ala ko adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ko ala ye junubo ya fade bila nunu nye ani saraba
ay hayya lahum minhu li junubihum ala ye wa junubu ya falla bewye kabu ka junubu la maghfirata ya fa junubu ya fa wa ajran aziman wa huwa aljannatu ani ayasra bafana bilunye minya arjanna وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلى آخر الآية قال عدد من العلماء بنكسر كدوري كبغجاتو دوكو إنها النجلة في جينابة بنت جهش رضي الله عنها كون آيات جيجي سببو كو جينابة بنت جهش على كجيك أبواما هنا كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه جيري بن حارثة رضي الله عنه تمامي تشيرين جينابة بنت جهش نيني أكجون هورو لني مني جيري بن حارثة إمتنأت ثم أجابت أتنبرنا جناب تنبرنا تمام تشيرين يعني جيري بن حارثة إلي جمهور لندي جناب تنبرنا وكفي أصولنا ni muktasaru min fulambolo oye sababu nujuli kelende fo ama bum kasir ka kuma togo fo yaro muktasaru chaman be bum kasir la me bum kasir ka muktasaru yere min kanyina beye oye ahmadu sakiri tande umudatu tafsir ahmadu sakiri alay hadisa dombay o kam muktasaru de kali kateme bum kasir ka muktasaru be ka jiju sabade cheikh salim na abudi tumbe ewa amutaba madina dersu dila tundu madina tumbe tafsiri ke ale tumbe tafsiri ke umdatu tafsiri ahmad sakiri ako ode ka mutasarrif kanyi kateme bunkasir ka mutasarrif beka donc o kono aleye sababu fula fo ka farandinka sababu fulana ko ewa minye ewa uqbata ibn abi amu eti demuso ale yode ke sababu fulana kulsum bint uqbata ibn abi mu'ayt ko cide nyu ode nyini jeydi ibn harisata e ko akam mo ko ani akam mo ko jondo kudu te furama wale te furama mun kasiri ko bese kake mana jeynabu ka furu salen ko fe cide nyu so fana nyini jeydi ibn harisata e akoko wale te furama ko jondo ni aya jigina ni nya fulanay sabana ahmadu sakiri abe julaybiba abo tanati ota yere nafa de banka julaybiba aleye ceedo de tumbe madina fantando foi tabulo mo sita jate madina mi ani tulunke cide nyere tumbe yele ewa cide nyere tumbe tulenko bulala ale tumbe do muso de ka madina abe do muso ka tulunke ni muso ye julaybiba mo sita jate fantando mbe ewa asama komi ken anna julaybiba kana imra yadkhulu ala an-nisaa yamurru bihinna wa yulaibuhunna faqultu li imrati harisa minya harisa yisama ako julaybiba tunye chedo de ko abedo musoka abette meni muso da na temena ka dudala dura bedo ka musoka abetulunke ke muso nofe ko ale ko aka muso ma julaybiba kana dua ka de la yadkhulanna alaykum julaybiba kana dua ka de fa innahu indaghala alaykum la afulanna ni julaybiba donnaw kam bennin kawla bannin kawla qala wa kanat al ansar idha kana li ahadihima ayyuma yujawijuha ko madinan kan fana tun lada do tundo ni min demmuso bi bolo demmuso na te furula
n'i b'a fɛ ka denmuso in lafuru i tɛ sɔn k'a di mɔgɔ si ma fɔlɔ i b'a yira ciden yɛrɛ de la fɔlɔ ni ciden yɛrɛ ka haaju b'a la ciden yɛrɛ b'a ta a kɛra sa a y'a ta yɛrɛ ye a kɛra sa a b'a di mɔgɔ de ma ni ciden yɛrɛ kɔni haaju b'a la a b'a ta ni ciden ka haaju t'a la de e yɛrɛ b'a di mɔgɔ min ma i b'a di o ma a ko don dɔ la ale ko faqala a ko ale ka denmuso dɔ tun bɛ yen a ko ewa hadisa wa kanat al ansari ja kana li hadima ayyuma lahu yujawijuha lam yujawijuha hatta ya'lama hal lin nabi sallallahu alaihi wasallam fiha hajatan amula madinan kautun kera ni muso be min bola kan ka furu sani ka furu ita la furu foro fo i ka fo ciden de ni ciden mako bala fure na mako tale bari cewre ma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار جوجني ابنتك ko utonni na koddonola ciden ko madinan ka doma ako ikaddemuso la furuma fa qala an-nam wa karamata ya rasulullah wa ni'ama al-ayn ako ciden aha ako ni bonya de ni nyenna wa ni'ama ayni ni nyen kan nya fulan nema yerede qala inni lastu uriduha li nafsi ciden ko men nin ko ika dimma furula ne kanti nyere ma de ne ta nyini nyere yede qala faman ya rasulullah madinan kan ko cide iba nyini jonye qala li julaybib akomba nyini julaybib de qala fa qala ya rasulullah usawiru ummaha ako cide wala mbeta ba haklinani ni julaybib ba kolo mbeta ko nyefa bayo folo fata ummaha anana demuso imbama faqala الرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك فقالت النام ونعمة أيني ako ale nana muso bama de muso bama ewa ako ciden ba ke de muso nyini de ba ko ni nya fulan ne mai faqala innahu laysa yaqtubuha li nafsihi ako me ciden ta nyina yere de innama yaqtubuha li julaybib ako ciden ba ke de muso min julaybu de faqalati de muso imba ko julaybib ya don ni mena sela de abi hadisa la nin toda julaybib fusiya saba julaybib la umrullah la nujawwijuhu ako wallahi kallani alai antan de muso de julaybib anta dama فلما أراد أن يقوم لياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها تمامي شيئا لنيني kwa ba fe ka wuli kata ko nyefo cidenye muso baye min fo dem muso baye min fo tumami a wuli la kwa beto nyefo cidenye qalat li jariyatu Allahu akbar sebo demi senu cemani muso ban ewo bogo tigini nyere ko ako man katabani ilaykum ako ubenin kuma wala jonye ne nyina au fere jonye nyine fa ghabaratuha ummuha demmu soyim baya kibariya ciden da yinyine ayinyine juleybuje fa qalat atarudduna ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu ako be ciden ka nyamar kande sagama au be ciden ka kode sagama arifauni fa innahu lam yudayyini ayinda ayinyone kata cidema atene lalabla ko atene lalabla ayin bila kata cidema fa antalaqa abuha ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu dem muso fa tara ciden fe aye ciden kibariya ni koye fa qala sa'anuka biha dem muso fa ko cidema aywa ko muso fule ibake chogna ko chogola فجوجها جليبيبا شيدن يدم موسى لفور جليبيبا قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قجوة له أكون نكيل جليبيب كيل كموسى ينفرو شيدن بوركة كيل دولا قال فلما أفاه الله عليه قال لأصحابه
hal tufqiduna min ahadin tuma mutara kele yoroina kele imbanna jihadu banna ma'araka banna ewa ciden ko sebawma yaro cide jogonyuma min tumbe cide na fana akam mugon akorosili be beka ka fonni de setigi korosili baka fantam min be jamala to jate wote cide nya hakili be bela ewa akoshi sawo kele banna yala aw bolo jom mankeraya aw nya ate mugon duma mankele ndo aw bolo ya ni amaye ate keneka qalu la shebo ko ni bolo mo wasi mankele nta bebe keneka qala lakinni ufqida julaybiba a ciden ko ne ko ni julaybiba te ne nyaate julaybiba la julaybiba te qala fatalabuhu fil qatla uye julaybiba mo munun sara o keleina uye julaybiba nyini suuchela uya nyini suuchela uya soro fatalabuhu fil qatla qala fatalabuhu fawajaduhu ila jambi sab'ati qad qatalahum mana cidende ko nit mugo munum be nyana maw ni julebe ba tola ayeta nyini sura munu sara ayeta nyini sura utara julebe mu nyini sura uye julebe ba susoro me uya susoro mugo wolon fula kerefe ale de yo mugo wolon fula be fa kafiru aye mugo wolon fula yum fa donc uya le fana fa uya soro mugo wolon fula kerefe aye mugo wolon fula fa ثم قتلوه كوفي ويا لفغا فقالوا يا رسول الله ها هو جاء إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه أو أننا كوتشي دما جريبي بسوفلي أنيا أسرو مغولون فلا سو كرفة على دي مغولون فلا ينفغا ويا فنا فغا ويا فنا فغا فقال صلى الله عليه وسلم فأتاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه شيدن نانا جلبي بما أصوم شيدن جوراكا أجولاكا شيدن فقال قتل سبعة وقتلوه حاجة مني وأنا منه أكون نيم مغولون فلا فغا ويا فغا نيم نفناي عليه جلبي بكوني مرتين أو ثلاثة كيدن ينفو سنيا فلا أبي سنيا سبا ثم وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائديه وحفر له ما له شرير إلا سائدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وداه في قبره أو كيدن كوكا جريبي بتا كيدن يا أبولو كرا فرا فنشتي كوكا جريبي بتا أبولو كرا فراكا كوكا كبرو ساي julebun ka barangari kera ciden ka bolo kala fulade ciden nin kyaye munye bonyani karama ani ciden ka fari barika makalla maga asuda ano barika soro aya bolo kala fulade fenche ku ka julebe ba daka o ka kaburushe uye kaburushe nen ko fe ciden julebe ba do ka kaburu kono akaye balangari make foye abeda balangari mi fo ciden ka bolo kala fulade ويادو ككبر كنو ولم يذكر أنه قسله أو أما فوفنا كوب جلبوب كورا أما كو سيد سودو ثم قال الثابت فما كان في الأنصار أيمن أنفق منها وأهد أو أكف الثابت من حديث مفرج أو كم مسوسوتون تم مدينة كودا مسومي ni akabalo choko kanyi balo dafalem ba bolo madina kau kam musola kanni musobo muso centa munun tumbe madina muso si tuntala muso mi ni akabalo kanyi ni sebaye kanni muso imbo min furula julebe bama wala kuma ka wakati yamina uya fo ka fo ni muso julebe ba patulen ko fa ye karamani bonyani semin soro ha seba uye nyogonda kata ka furumade muso sebo kortula ka nyogonda kata ka furle mare kelen kele ba fi ka furu karamani bonyami na ya soro ciden ka nyabaru ka batolila tungu anya fo ni yoro de la ni ciden nya nyamaru kam min fo ka fo hada made ni ma ciden ka nyamaru kam batowa amma hera sorowa
komi wakati yen nemina beta hadisa ñini bunkasiri kono soyibo hadisa yimɓe musnad l'imam ahmada de kono soyibo arana wutu min ñi musnad ahmada tahqiqun aye hadisa yin sahay ako hadisa yin kakkene ahmada shakiri aka mutasar bunkasiri la ye hadisa yin samay hadisa yin kakkene hadisa sahalende do de jele be ba ye fantanye anye atumbe comme yele mugo de madina mugo ta jate abena hadisan riwaya dola ciden ko jele be ma ati akoy te furu sawa ko jomba de muso dinema jombe ne la furu drome kelente ne bolo tamma kele drome kelente ne bolo jombe ne la furu jombe a muso dinema ciden ko nebi la furu muso nyini chogo kerane chogo de la muso in fatum maso abatum maso muso in yere de ko akana ciden kan nyamaru kan sagi atella bila ayendi ciden man na yindi mugo mimma atera ma herede ala fule ko de foya aya jigi sabo en nonu ala ko ka globali fo don wore de sa derisu be senema aya in koroma mumini chema mumini musoma ni ala na ciden ye kiri min kiri ate daga eke ka suwa dola de e kani ka hakilani ka suwa dola e ka so ala tayma bani e ka so ciden tayma e ka hera bodela men ni koy bi yere ka hakilina do ola amin be nyaay bolo aka dogo de amin be nyaay bolo aka dogo ala ka hakilman dama ka don yira nan nambe aya in tafsiri subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة الأحزاب آية بثمان الدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا